जतन खुलमका बलाइके अनि साग फामने अंगई ते फैमिली ने अंगई ते स्टेट गवर्नमेंट ने अंगई असम दायित्वनि ते बसकांगो लकी पूजा पजाग्रिटेर ते देवाली काली मताई बुनिटेर और तेर निजरावा फेस्टिवल निजरावा हस्तेनी जो तो लुको रखनो खा का हम या फरो ते खुलमा या फरो ते विशेष खले फेस्टिवल निजरावा जों जो तो लुको रखने बागे हमारी कताल ते तंगथमा बोयार जिने जो तो लुको रखने बागे खुलमाया फारो ते हमबाया फारो जिने लाई थांजाक ने जरानि स्लाय ताकलाय दिसिगो अब फेस्टिवल जो तो आमचाइनि लुको रखनो फेस्टिवल न रुगै जों तम थगलायनानै तै मताइनि थनियाव दियायलायनानै खुलुमलायनानै तै पद्रे परसिनि ट्रेडिशनल कल्चरल अपना प्रमोट खालायनानै तै जोंनि ट्रेडिशनल फूड अबहाय फेस्टिवल नि जराव जों प्रमोट खालायनानै अब बेलाय जरा केबोनि बागै त्रिपुरा हस्तिनि अंगै फेस्टिवल नि जराव मंत्री बख्रब ऑनरेबल सिने चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि बिनि लीडरशिप असम दायित्वनि सिगांगनो हस्तिनि जो तलुकुर असम दायित्वनि जराव खातम खाजा जतनो अमा हेक्लयै तंथंनि बिसंति पालाय मानानि बागै गवर्नमेंट ने होइते गवर्नमेंट नि जरा सामंग तांनाय सेवक कर्मचारी बरकनि बागै DA 3% डिक्लारिका ए फूड डिपार्टमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट नि तरफ थेके बहायनो रेशनिंग ने होइते पद्रे पर मानै फ्री व बाकनानि बागै गवर्नमेंट डिक्लारिका ते साधारण जरा बिजनेस खालायनाय ते साधारण जरा सिटीजन्स ऑफ त्रिपुरा ते सिटीजन्स ऑफ सिनी कंट्री नि बागै कैसा कतौर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नि नेतृत्वे डिक्लेयर खालायका GST 7 दिनानि बागै और GST प्रत्येकटा मानिनि क्षेत्र पद्रे पर कैटेगरी दंगो बिथिनि क्षेत्र मेडिसिन क्षेत्र फ्री GST ते पद्रे पर दंगो आइटेम आबुनि क्षेत्र मैक्सिमम नो साधारण जरा सिटीजन्स जनरल सिटीजन्स नि बागै अब कतोर कैसा तमे हिन खातुम जाकने को कैसा मानै 100 टाका नि मानै आगे जोंमा पाइथानिबो ताबुगो जों 80 टाका अब हेक्ला मानै जों मान थंनाय अब कैसा फॉर एग्जांपल अब हैना गोबांना मानैनि क्षेत्रबो कैसा कतोर GST डिक्लेरिका सो अब फेस्टिवल नि तो नि बागैनो अब कैसा जरा बिजनेस खानि बरकनि बागैबो पद्रे पर बरकनि बेनिफिट अब कैटेगरी वाइज रजाक दंगो आरो बरक ऑफर मानाय सार मानाय डिस्काउंट मानाय ते जरा सिटीजन्स जरा जों जरा नॉर्मली जनरली जरा सिटीजन्स दंनाय सिनि बागैबो कैसा मानि सेफ अब जों खालायनायनि बागै कैसा स्कोप मानिका ताबुनि बागै और साथे नि जराव बलायखाना हस्ते हापांनाबो हामबाया फारो स्टेट गवर्नमेंटनाबो ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबो हायनो हामबाया फारो ते सिनि जरा सिकला सिकली दंनाय रक विशेष खालाय सिनि दफानि बर रक असम दायित्वनि जराव जों बेलाय तंथगलाय थानिबो जरा जरावा सिनि
incident nungui thanga bo kebo ge advance haimia je bo prang incident nungnai itu unfortunate lai thangjak ni jarawa song kotor kaisa incident song ka experience so abo hai jate repeatedly sini society wo abo tang thong jara sikla sikli tongnai rok sini dofani bagai balai important khoroksa sikla ni life khoroksa sikli ni life so abo rokna bo song carefully jang festival no jang enjoy khainai festival lo jang tongthok lainai so jani ja life no jang kaisa care na ragai jani ja sarai khonai parents tongnai rok borok bahina alert tongoi kaisa sini sarai khonai rok no bahina of festival ni jarawa jang allowed khlai kai jatono jani ja sarai na jang carefully khlai jang jara parents tongnai rok jang manai kolnai kai jara sikla sikli tongnai rok jang overs jang nesa khlai leyaboi bike chalok thani gari chalok thani potri porsini tabo village level বিশেষ khlai অসামতাই তেন রগৈ potri porsini orchestra aba hacker kwangma program organize khlai jago whole night kono jaga bo aba hai program no khlai layo aba hai program chung over enjoy khlaina thangtani bo kaisa sini limit cross sungui thanglayo so aboni bagai jatono alert tongani bagai carefully tongani bagai ar kebo nene kaisa tamahen unwanted incident to kebo ta kalai thang ichhakrito babe kebo bahina unwanted incident kebo ta kalai thang karon tabukne law and order very strong kebo jodi hamia khlaioi ang excuse manai oba hai kebo tawan sabdong karon law and order tabuk belai serious tabuni परिस्थिति हो tabuni government jarawa abuni bagai kebo nijini life no musung tote hamiawa ta khiklai thang nijini life no kebo musung tote haina hamia khlaiei অযথা nijini life no destroy ta khai thang abono ang koboknai musungo tabukne Durga Puja festival ni occasion ni jarawa ani family ni and personally ang ang hasteni jo to lukurokna ang koboknai law and order ni matter jang balai serious khlai jang maintenance khlainani bagai ang jotano kobokong narogo te Durga Puja অসমতাই ter Lakshmi Puja Devaskanga Diwali tinta sini festival ni occasion ang jotano no khaka hamya faro o message na jang jotano kaham khlai sini live na jang samunga thapama kankai enjoy khainani kabang ma scope tongo everyday abo hai festival phayo so life jodi ekbar destroy ngai thang kankai life ekbar jodi loss ngai thang kankai life ekbar jodi kamai thang kankai sini bus kangni festival jang potri porsini sudo festival ya society ni samang tangani khetra potri porsini opportunity phaimani ba jang abo hai opportunity na jang maya khana abni bagai jotone life abo jani ja responsibility bahai ke ani life na ang bumahai time bumahai jarawa ani life na ang samanga thapanai abo jotoni responsibility so aboni bagai peacefully jang tamahin festival no jata community na jang kabangma jagawa tongo sini BC by gram panchayat combine ba potro jagawa tongo sini borok ni para bai tongun dafani borok ni para kono club tongo combine community na tamahin festival khalai mane so aboni bagai sang kono unwanted situation nak jate creating yate jang jatona tactfully bagai festival jatoni bagai aboni bagai ang jatona no request khayo te wishing khayo or festival jang jatona sini life sini family sini society tongthok ni boyar ni bising ti jang matai ni hamari na jang jatona ya chaklai na omosun ta jatoni khaniwa narok ni respected sini hasteni joto kok borok ni ngai sini kok ni ngai jara kotma thumnai sambari sini friends sapna bahaina ang jotono no festival ni ang narok na khaka ham ya foro narok ni bisinti hasteni lokorok no ani message soro